Ini kita ke Bhamidon Pond. Kebetulan sini siya Hoi Umsning. Gini kita pung kepening kong du. Ngadang dan syu sa artli pung sini kita ya dan khoai. Kita bakwa khoai sa type beha Google Bhamidon Pond. Kibrio be khoai du na. Entah itu kibaya kwa on khoai sing jika wakam kenja ham du na brio. Ni biang ha. Umsting gini kalong kumba Khatsan 4 kilometer